i noćas i ove godine na sreću i oduševljenje mnogi jedan od učesnika 28. internacionalnog festivala narodne muzike. Kakve su emocije bile ovoga puta jer smo tu pod otvorenim nebom nakon 2 godine hotelskog izdanja? Prvo da kažem da mi je drago da sam vaš gost i da intervjuišete me zato što rijetko mi se ko obrati sa Ermine. Ona uvijek bubi pa mi je slatko to. Moram da kažem da sam zaista sretan što smo ponovo na velikoj sceni, što je Bijački festival ponovo onako kako treba i lijepo, zaista je lijep osjećaj. Poslije svih tih nastupa u ljetnoj sezoni opet ovdje se družiti sa svima vama i sa svim kolegama, super. Bubi, ja moram nešto da to otkrijem. Dok si ti tu pjevao Moje se krv u venama, dobro poznatu svoju pjesmu, ljudi su tu u realizaciji uživali. Čak i neki od učesnika su došli i gledali u ekran i kažu on to radi fantastično. Mi njega Maksus gledamo i u Americi, on ima tu energiju koja nas oduševljava. Pa hvala puno i drago mi je da si mi to rekla, jer pa zaista ja se cijelu svoju karijeru trudim da imam divan odnos sa svim kolegama, a to što radim uvijek sam radio nekako iz ljubavi i eto, valjda sam sretan da mogu prenijeti to i na ljude koji me slušaju i drago mi da je tako, a istina je to, u Americi je zaista uvijek nastupi su puni i publika to voli od kad sam se pojavio na Zvezdama Granda, tako da sretan sam naravno zbog toga. Evo, Bubi, kratko da prokomentiramo i 28. rođendan festival je zaista tradicija. Jedan od najrespektabilnijih u regiji, ako ne i šire. Jeste, naravno, ja gdje god da se pojavim, uvijek se, kad je riječ o festivalima, priča o Bijačkom festivalu, bilo to u Beogradu, bilo gdje, jer zaista to je festival koji stvarno, kako naš Dado kaže, festival ljubavi. Svi se tu nekako zbližimo, uz pjesmu družimo i mislim da će dugo godina da potraje i ja se nadam i svi mi ćemo podržavati i dolaziti uvijek u grad Bihać, zaista Bihać je raj. Bubi, hvala ti najljepša. Hvala i tebi.